uthi uphuma eSwaziland uze ngapha ngomsebenzi usho kanjalo ngithi. Yebo ngisho njalo. Usebenzi udlala ngomama. Bengisebenza umsebenzi wangiphelela manje ngisazama ukuhlanganisa futhi tonke into tami tingihlanganele ngohlanganisa njani. Sonke izinto tawuthi uhlanganele wawuselana. Sahlala mina nawe savumelana since uphelelwe ngumsebenzi ngoOctober. Uba iyaphela i3 months ungafumana umsebenzi ndicela unimuvele. So ke ngoku iphelile i3 months and ide iqenqelekile kodwa wena nangoku awubhadali imali erent. Mara ngizoyenza njani? Swaziland mfethu. Uzoyenza njani eSwaziland? Ngisele wona umsebenzi lana mase ningixoshe. Anginawo ngiyafuna examela. Phuma. Asingalwi phuma. Swaziland ayikho kude lapha kuhle. Iseduze. Wena mara bafuna ngulu understand ngibona understand sonke lesikhathi. Ufuna ukuthi ulava athi understand ini? Ukuchange amaloko nokulokho. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascop Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiepascop.co.za. So guys, today we're going to see Mamposa hantlantla usblue ke na le bothata, ska ke na le bothata, mshimano dulang mo ska ha hirile, ha ba tlo mpatala tšhelete. So ke tlo fa mama sebaka so rena a ipuela go bothata keng. Mama le kae? Siyaphila kunjani? Elena ke teng motho mo le kopo jotse fela di viewers tsa rona go bothata keng. Hey ndinengxaki. Ingxaki yam dinomqashi benimqashisile. So xa ndimqashisile waphelelwa ngumsebenzi ngoOctober. Njengomuntu ke ebeqhela ubhatala kakuhle weza kum wazobika istory sakhe. Ndazama understand kuba ke ebenganiki ingxaki. That hayi ndiyamnika uba ahlale for 3 months. Uzawuthi ke ngoku after 3 months uba umsebenzi akakawufumani ndizawucela uba animuvele out ndizokwazi ufaka omnye umuntu cause imali le yabaqashi imali eniphila ngayo andisebenzi. So ke ngoku ingxaki yam ubhuti lo ungena ngobusuku uphuma ekseni. Ndithi ndiyovula pha kwakhe kuba ndinesitixo sovula. Xa ndifika utshintshe kwa ilatch ayisavule sami isitixo ngoku. Xa ndithi ndiyavuka ebusuku pha ngabo 12 ndiyavuka kwakhe kulayitile andisazi ba kwenzeka ntoni. Into endicela nindincode ngayo lento ndinibhaleleyo Joyce Pascop ndicela nindincede ninikhuphele impahla zakhe azifumane ngaphandle ndizokwazi ufaka omnye umuntu cause imali yerent le ndibhatala ngayo isociety. Ngoku ndiyalapsa esociety xa kungenzeka kuba ndibhubhe andizuba na into yongcwatywa. Andisabhatali andisakwazi uthengela ukutya abazukulu. So ndicela nincede kanjalo aphume andisamdinga pha kwam. So mama lo mfana lo sekanesikhathi singakanani ahlala lapha eJardini? Lo mfana lo una 3 years ehlala lapha. Kona konke begamba kakuhle erenta kakuhle ebekwazi unichazela ba hayi ke since umsebenzi uphelile ndiyaphuma ngoku ndisayofaka iCV ndisayothini. Hayi ngoku diva kuthiwa uhlala ngale ezithomini into ayihleleleyo uhlelele ibhiya uyazenza ibis job athenga ibhiya athengele ichomi. So ke ngoku anifuna ube mnane niqambukisana naye. Into andicela nincede ngayo ndicela aniphumele kwam. Ndiyacela ke ngoku njengoba ndinibhalele anisenale linye ithemba ngaphandle kwenu sengicela nincede simkhuphele lo mfana. So umuntu omdala njengoba uthi ubhuti ungene ebusuku aphuma ekseni sho kanjalo ngithi? Ena umtholi. Uke watry yini umuntu omdala ukumfonela ngoba ngiyathemba ukuthi njengoba kumcashi nama number wakhe ngithi? Hayi nefone akafumaneki. Ndike ndazama umfonela akafumaneki. Ifone yakhe inixelela ba la xa ndimfonela ayisasebenzi le number endimfonela ngayo. Ndiyaqonda inoba utshintshe nenumber since ekwazile utshintsha ilatch yomnyangi noba ke neSIM card uyitshintshile. Oh so erumini uhlala i1 akayishare negirlfriend akayishare nomuntu i1 nje. Hayi uhlala yedwa. Uhlala i1. So wena umuntu omdala manje nje ufuna ukuthi thina siJosie Pascop sikuncede ngani kahle kahle? Ndifuna siyoqhaqha umnyango. Nifake niqhaqha umnyango nifake i-screwdriver ukhutshwe nje la lash nikhuphe impahla zakhe zonke azifumane ngaphandle. So umuntu omdala amaroom akuphi njengoba silana siyenza njani nje manje njengoba uthi ufuna ukuthi nje simkhiphe ngaphandle sikhiphe into zakhe re yakuka iretsa jwang?
Okay sisi ama-room asemva Yeah. andimind ndingayonibonisa uba eyiphi eyona room yakhe then nincede ngaloo nto nikhuphe iimpahla zakhe azifumane ngaphandle ndizokwazi ke ngoku ukufaka omnye umntu ukwenzela le mali izawukwazi undiqhubekisa ndihlale nam ndithenge ukutya njengabanye abafazi. Okay. So manje ufuna ukuthi nje siye roomini nje sokhipha into zakhe. Ewe ndicela nincede njengaloo nto. Okay, wena Mthatha. So head viewers mamelang no ga tsamayang re lo ntshang diaparo tsa abuti o sa batlong ho patala rent no. Re lo bona gore hantle ntlo etsalang re khone ho ntsha diaparo tsa hae a tsamaye because of ha batlo patala mama rent. Laba sile Mr Jones, can we please go? Re lo thusang mama ka ntho tsa hae. Because of mama so kuyisikhathi manje na I understand umuntu ohlala nje ejaredeni angabhadali rent bese expect ukuthi nje uzohlala mahala ene ngaphi uyakudotsha yabona ukuthi unfair kanjani. Hayi yena usile utshintshile cause ibingengomuntu nje ya. Yeah. Ibingumntana nje alright xa yenengxaki ekwazi ukuza kum. Hayi ngoku hayi undenzela izitori endingazaziyo. So ndifuna nje aphume ke ngoku ndizawukwazi ufaka omnye umuntu. Nansi iroom yakhe. O singena ngapha. Guys ke tshepa gore la understand gore mo ha re ntshe batho mama o re kopile ska mohiri wa hae a sa mo patala a re blue ke kopa le teng tlo nthusa re ntshe ntho tsa hae ha re ntshe ntho tsa batho ka nto permission kopa le ikeneng kelelong batho ba baulu please. Screwdriver or something esingabreaka ngayo la. Hayi akho ngxaki mntanami akho ngxaki ndingacela i-screwdriver apha emntaneni andinike then niqhaqhe nivule into nje endiyifunayo uba iimpahla zakhe masiphume phandle mpho. O hayi akunangxaki. Guys ha sentsane re metse fela mama. Ya. Awuna buthatha he. Okay enkosi mntanami. Nasi i-screwdriver ndicela ninivuleleni then ubhuti lo ndifuna nobefika nje afike konke kwakhe sekungaphandle. O hayi akunankinga. Guys ntse re bu emetseng gore ho bule emnyako diaparo tsa abuti di khonotswa. Yeah please. Surely mama pelo ibile tla be phuthulluha ne. Hayi ndawube ndiva kamandi ukufa cause imali ke eniphila ngayo le ukwenzela abantwana bazawukwazi ukutya. And ukuncintsha isinkwa phe isinkwa lichojola ke. Hayibo. Batho ngabuti. Hayibo. Mihlolo kiyew. Ankumhlola. Abuti likai. Ngikwenzakalani sister? Likai. Awukwazi ubuza bakwenzakalani ubuza njani? Bengithi ngikhulumile musimina nawe. Hawu so. Bawuthi ukhuluma ini? Mara ngikhulumile. Uyandiva nangoku uba ndiyachazelelana ukuthi kwenzakalani. Apha uthulile uthe xwaka. Whoa. Young guy, o ka se tlo re mama o bitsetsa di-camera ba tla o bitsetsa eng hobane first of all wa mo balia uphuma ebusuku uphuma ekseni ubuye ebusuku udlala ngomama ufuna ukuthi mama yenzeni. Why if usina tšhelete rent o sa jotse mama gona tšhelete rent o batla motho mo lo ska hale mokana a nna mathisa wena ka morao mara ke wena o tlileng jarateng ya ene yena ha tla jarateng wa o etsa jwana. Mara sister bengimele sihlale phansi kahle sichazelane kahle Uhlala phansi wena uzikhixele endlini emini. Mara bafuna uyabona so sekumele kangokusolvekane kusolvekani sona mara so Uthi mkhuba yakho umama makaloku akufuna uhlezi uzifihlile ngaphakathi udlala ngabantu abadala. manje bengifuna kuphuma ngojika sami bengizame kuhlanganisa. Phinde sihlale nayo phansi cause sahlala mina nawe savumelana since uphelelwe ngumsebenzi ngo-October uba iyaphela i3 months ungafumani umsebenzi ndicela unimuvele. So ke ngoku iphelile i3 months and ide iqengqelekile kodwa wena nangoku awubhadali imali erent. Abuti bothata ke eng o sa patale tšhelete ya rent ba 3 months ke o se fedile and ntho bohloko ba le ya mama wa etsa ntho tse jwalo ke eng bothata. Mama mara ngisebenzi ngizobhadala So kanjani? wa ungatshelanga umama wena ke ukuthi awusebenzi. Ngimchazelile umama. Nini uzifihla? Ngimchazele Ungadlali ngathi serious ngimchazelile khathi. Mnandi awusebenzi kodwa uyancila. Eyomncilo yona imali unayo yothenga ibhiya. Kodwa ubhadala irent awunayo. Abangana uyazi ukuthi majita siyaphilisana. Hayi mina ngazi ngiyicheck ungathi nami ngiyaza. Amajita ukuthi ekuklathe ubhatala iroom labantu. Ngichazela amajita asakahlanganela tongizamela mara. Amajita Umswati nokumswati. Mara ndoyenda njani? Uyeswaziland mfethu uzoyenza njani Yeswaziland? Ngisele wona umsebenzi lana mase ningixosha. Awunawo, Anginawo ngiyafuna. Amajita ekuzamela. Mara ngizoyenza njani? Yazi plan ndidiniwe nguwe. yazi abuthi umakaletsanga uthi uphume eSwaziland uze ngapha ngomsebenzi usho kanjalo ngithi. Yebo ngisho Maka njalo. usebenzi udlala ngomama. Wawusamjwethu umuntu omdala ngifaka ama CV ngenza ini uphiza uzivalele. Ufuna ukwenza kale. Bengisebenza umsebenzi wangiphelela manje ngisazama ukuhlanganisa futhi tonke into tami tingihlanganele ngohlanganisa njani? Sonke izinto tawuthi uhlanganele Wawusavumelana. Savumelana mntanami ba ndiyavuma uba ungahlala. Uyayiva ungarent. But xa iphelile i3 months uyamove out. Wavuma kum into ibithetha lona ba ubundenza isibhanqa kwalapho. Uvuma kum ka uthi ewe uzayihlala le 3 months. Iphelile.
bengithi ngayiphela 3 months bengithi ngidohlanganisa sebese kutobe Nini bhuti wami? Nini uzifihla erumini? Why uzifihla erumini ejaretini kamama? Umthetho uthi wona 3 months after 3 months mangabhadali kuzomela uphume. Yayazi leyo. Ngiyayazi lento leyo. Thina silana ukuthi sokhupha. Okay ndiyakuva kuyo yonke lento ba awunayo imali waphelelwa ngumsebenzi kodwa eyotshintshi lokho unayo into ethetha uba anisena seyike ngoku kuwe kuvula wena kuvala wena ungena ebusuku uphume ekseni and uyayazi uba ndiyagula ndixhomekeke kule mali ndithenga ipilisi ndithengela abantwana bam ukutya uthi ndenze njani Ore mama yenze jwang? Mara mama ngajintshi maloko ngoba ngithanda indaba abantwana bala jardini badlala kakhulu lana bafuna ukungena la kwami. Uyithathaphi i-right yokutshentsha amaloko konhlungu esinyahawu abuti? Uyithathaphi i-right wena winkaka i-right winkaka itukelo? Marile lo sister phela nami bengibhadala irent nami bese ngikuthatha njengakwami ukuthi nami nginawo ama right ukuthi ngajintshi lokho la. Awuyibhadali irent musi wena manje bothi mawuthi ama right yiphi? Bengibhadala ekuqaleni hayi manje. Uyathona uba eqaleni awukwazi noba bewubhadala eqaleni naseqaleni ngokububhadala irand babe kwenze kuba abantwana badlala kakhulu kwakho bekumele uzogqitha kumba yabona ke mama abantwana bakho badlala erumini yami kakhulu zawucela utshintshi lokho uvunyelwe ndim hayi wena buzithathele cause kuyenze kuba igesi iwe ungekho semsebenzini ndikufowunela ibigesi iwile ndifuna unyusa main switch uyayazi ba ibox yelento ikuwe ndayifaka kuwe enye ibox yabaqashi so ke ngoku xa kuwigesi wena ungekho mele silinde wena thina udubuye mele umama linde wena udubuye emsebenzini Askis. Uphi mama because of umuntu omdala bawusitshela ukuthi anyeke zakhona ukuvula uyabona ukuthi udlala ngomama wena Angidlali ngayo mama ngicela mama wami shame. awunamali yokuhamba uye ekhaya makunale chelete yabhiya wawungathi amajida nawo akuhlanganisela ukuthi imali ukuthi uhambe Asathatha ungihlanganisela amajida imanje asazama nawo ukuhlanganisa oba nawo amafamily. Ndicela nini khupheleni impahla aphume hayi Ngicela ukulala Le ukuthi yolala kuphi kuba uyicinge before utshintsha amalokhu lana wenze yonke into. And bakuphila 3 months so manje sisemthethweni thina. Hayi. Sokulayita ungafuni. Ngiyavuma sorry. lalela wena wawuyenza so kanti uyabona ukuthi impahla zakho zenza baphula yabezwa nawe ukuthi baphula sebese ngolala kuphi nami ngikhulume nama stand anginikilanga leli 1 ngikhulume nawe hayi wena udlala ngoma stand mara mama ngiyacela ngicela ungikhulumele nabo ke uyabona ukuthi isona manje uzenza njani ngoba mama ufuna ukufaka umuntu mara ngolala kuke my sister ayokulala ngizakuzamela for today makamele ubuyele eSwaziland ibhuti wami ngifuna umsebenzi ngengikhona ukubuyela ekhaya sabona nje yokulala nje mara bafethu ningayenzi sona mara bafethu wait sorry buyele emva mara mama na uzawulala emajideni kunini ngoku sorry bafethu makahambe chini waiting guys la tshepha la bona waiting situation out of hand abuti Ramonta abuti watswa khala sa patale mama rente ene so Ramonta re batla make sure mama ditokelo tsa di ba shapo bana abuti o change diloko kontlung ya mama o inka ka right so ntho re tla etsa no re tla bona abuti today re mthusa ka pleke ya robala a qetelele na eseng aya ko Swaziland bana re sa batla next e kopaneng la abuti mo charateng e ke a le rata ka ofela le wena mo haibo master do situation ye so o ska le ba la hore email la ko Jozi Pascop to so to zile ke a le rata ka ofela yes baby yeah inke Puti relax azotneta for today mara wena umama nje siyayenza le uyolala emajideni mazikuphume zonke into zakhe andithi amajida yakwazi ukunceda kulalisa kuthengela utywala kunzima ubhatala imali yerent kunzima ubhatala imali ungasaphindi uyenze lento le uyabona ukutshentsha amaloko puti uyenza ubugebe ngoba bobu wes wetha butsotsi sikahlola tshentsha diloko ndlunya mama sintlawo akube iphutha lelo mama ngicela iphutha ustop xolo lisemthini ndala ndakuxolela ndikunika ichance mara mama bona ukuthi so phuma asingalwi phuma Swaziland ayikho kuthi lapha kufishi iseduze wena mara bafona ngolo understand ngingoma understand sonke lesikhathi ufuna ukuthi ulava sa athi understand ini ukutshentsha amaloko nokuloko